Angeke. Okay fine. Umlindo wena udlelwe iblessa. Mina ngidlele umalume wami akasebenzi. Angeke. Akasebenzi umalume wami. Mara ungidlele mina ngiyasebenza. Iblessa pitch up. Umlindo udlelwe iblessa elanele Mercedes. Mina wamalume akasebenzi. Uphuza utshwala every day lesi sivula amathanga. My sister okay. Azizwane lana. Ngikubuza futhi kokugcina manje. Ushosho ukuthi umntwana wami. Mara wayemele athi mina ngithathele izinto zami ngiphume. Okay. Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i-3 keys or a 2 piece fake noma thande kitchen empilo izocosta goke nama all-star Prachabulani kunjani? Angimnandi mfethu wena. Angimnandi. Ngikhuluma no Rich la from Rich Nation TV ne. Ngila ngoba mfethu ngithole i-email yakho obhalile vele. Ya unibhalele yimi mfethu. Ngiyabona lapha ema-emailini ubhalile something ukuthi ankeli ne baby mama kenzakala mfethu angichazele kahle kahle ngi-understand. Ngakusho ukuthi wena mfethu manje story sami simple. Ngine maid lapha endlini. Okay. Maid yami sinencuso okay. Ngathi uyayichola sinencusa mara as soon as isikhathi siloko sihamba man kuyenzeka ukuthi sengiyachola manje ukuthi ubusy ne-uncle lami ubusy ne-uncle lakho like ubathola ababusy or khona into oyibonile no ngiyezwa bengi-ignore kudala ngizwa vele ukuthi ubusy ne-uncle lami manje ngize ngathatha mina ichola iy'nyathelo zokuthi manje ngiyoyenza ama-DNA kule ncusi okay yayichola so ama-DNA angitshela ukuthini Ngosa kusiya echola and wena uGeli fele libe nihlala nonke sihlala sonke so wena ususpect ukuthi umithise ubani namntana ankeli or omunye umuntu owangaphandle ayimfethu kwamanje asikhoshone mara uyo kuzomela sicacisele kahle yena kwamela acacise ngoba mina mangimlanda ngi1 uyazikwatakwatisa echola azilwisa azingalisa aphuma endlini echola ngabuye echola ngingazi ukuthi uphelela unesikhathi singakanani like uzama ukukhuluma naye like uzama njalo makhuluma le ndaba uyangana since mfana incosi yazalwa ngiphila leyo mpilo yokungala uzamile ukukhuluma nabantu abadala maybe lapha endlini or kibo maybe ubabhalisela istory ukuthi bafethu indaba ihleliso lo muntu mangimbuza into eso uyangingalela ende mina ngiyasola and futhi i-DNA test inayo ikhona bathini ayimfana okuningi ne endabeni zami ngithanda abantu vele ngiyitshela mara machita la ukuthi usolvele indaba zakho ngigcine sengibona ukuthi yazini lezo ngihlula ngoba kahle mina ngishaya ngokuthi avaya lapha emzini awusamfuni babona ukuthi yena no-uncle bayaphi ngoba yimi engikhipha amagroza lapha yimi engispanayo bona benzi next balokhu bayamithisana mangingekho hayi khuleka mpintshami njengoba ungitshela so istory sakho siyazwakala ngithola if ungitshela ivar istory sakho siyazwakala into engizoyicela kuwe ukuthi mfethu unkayi number yakhe sela ebhasini simfonele siza ukuthi uva ceda siyamlanda ngithola yena asitshele straight ukuthi kahle kahle zikhiphani ngenzakala nizikhipa umawadi mfethu ukreni ngalo angimnandi okay awuthi singadle isikhathi asiye ebhasini simfonele Prachabulani manje njengoba usilethela emaphakini umama uthe somthola la afike kunendawo besijwayele ukuhlala kiyo vele khona la emaphaka okay indawo yethu ukuthi manje before soba nencosi benchekelana la ephakini bekusasemnandi baba ngafike ngathi ngiyambona ngathi ubuye lo yamfishi lo hleli la okay njalo already fair ukuthi umtshela indaba ya mfethu kumele somehow ne izinto ne echa hello my sister hello mama kunjani ngishaphe ngiyaphila mama mama relax angifuni camera okay fine yeah woza ngapha mana ume man mama relax mama cela relax mama ufuna ukukhuluma naye sishupilo my brother sishupilo my brother akusendlini ngithathe kahle serious sister beka my sister okay ngicela relax my sister awuthi ngicouze ngapha no mas Pincha mcome ngapho right my sister yeah ngishap nami ngishap my sister mina igama lami uRich from Rich Nation TV ne ngibhalele la ubhuti ngabe amazi ubhuti angimazi
awumazi serious my sister ubaba mntanami ubaba umntanakho umphikelani ngo my brother file usitshelile ukuthi amakamera sishuthi impilo ka my brother amakamera yini drama mangikulanda ngi1 ngitshela ukuthi wena uzohamba lapha ayothathela enxusi. Okay mamela mayistane sizela ngoba kunenkinga my brother angitshela ukuthi ngihlala nokho inkinga yakho yena. Ungangaseli. Okay singali bafethu singali my brother ungibizela ukuthi ngizolungisa ngithi so ithi ngikhulume no my sister simchazela ukuthi kuyenzakalani my sister njengoba bengisakutshela yabona my brother ungibhalele uyasho ukuthi lapha endlini akusekho mnandi ngithola so ikhona into afuna ukuthi sithi ukuyilungisa kancane that's why mina ngila manje wayabiza amakamera enza indaba Ngilanda uyi1 uyakwatisa wenza yona public why public masendlini uyangihlula uzungithembisa nokungishaya ukuthembisana kokushaya awumazi lo okay athiyami ngicevela umtshele asingene endabeni umtshele ukuthi size ngani la umtshele uma isiza ukuthi size ngani because imnandi wena ama uyichaza le ndaba yamthatha bongekho endlini ngithethe amasampule emntaneni ngayenza iDNA and it shows ukuthi umntana kusowami so kukuwe ke ukuthi uyangitshela ukuthi umntana wakabani or mina ngiyakutshela cause ngathi ngineclunyane khuluma ke if umntana sowami khuluma ukuthini angithi ama proof manje mina ngihambe ngilengisa amaphepha mina uyazona karaweni uyagula wena mayini my brother okay fine before siya kude ne ama DNA test wakho la ukhuluma ngawo ukho like ungakhona ukusikhomba wona asendlini angeke ngilengisa amaphepha mfethu ngiyakutshela okay uyabona mamanga no amanga vele izinto zakho wena iqiniso uyalazi wena iqiniso uyalazi wena ungenza umlindo la mayini amakamera cela ni switch amakamera off okay my sister relax angithi sishuthi impilo ka my brother abezanga kuwe beze kimi babize okay sicela ukuza from side lakho my sister uyayazi le ndaba leyo ukuthi umntwana my brother uthi umntwana kusona hayi mina le nto le ngicela ukuyizwa futhi uyaqala yeah Chuthi iDNA test ikhuluma mama ayikhombe ke iveze okay my brother into engizoyicela ukuthi masisuka la siva esendlini usikhomba ama DNA test ne mara ngomthetho ngebe uze nawo uyangithola ngomthetho kebe wena uthema uza la wazi uphethe yonke into unless ungamind ukuthini siyendlini lapha usivezele wona ama DNA test masisuka la sihambe no my sister ayihluphi angimind mfethu ukreni ngalo angimind okay fine so wena iDNA test ithina uthiyama ngithi uma isister uthena akazi next ngicela umtshele ukuthi iDNA test uthi umntana ngaba okay ngiyacava ukuthi ayibhali but wena usola ukuthi umntana ngaba ngengezwe mfethu manje ngizwa ngithi ngizwile bengingekho sure so wena uzwa like ama barbar ayasebenza ama barbar kumele walalela otherwise ama barbar umntana wakho umntana wami unanga umntana my sister 3 years una 3 years so for 3 years mina ngilokhu ngonhla 3 years and what my sister shasho umntana wakhe yeah ngisho ufana nobani umntwana kuwe naye my brother mina akafani nami ufana netime la ufana naye ufana neOle intombazana umfana intombazana okay my sister ngikubuza kokugcina before sohamba ne if my brother asitshela manje ukuthi ushayela iDNA test angayenzanga thina nathi njenge Rich Nation TV sifuna ukuthi siyenze yethi iDNA test ngithola kube ne proof cause aneke sithembe iqiniso from wena ngifuna iqiniso from wena why my cause umntana wakho why kumnandi usho kamnandi umntana wakamalume lo ofana nami malume lo ozalwa nobabami umalume wakho cabanga ngalala nomalume wakho mina umalume empintshama umalume mfethu man lo angazwazi enza so okay fele my sister wena njengoba uthi awuyazi indaba mina neke ngithi ukhuluma amanga noma yini ngithola bengekho ngithola naye uyangibiza angina proof mara for the fact ukuthi uthuna amaphepha endlini sizovaya siyowathatha nathi njenge Rich Nation TV siyenza wethu ama DNA test from side lethu sibe sure ukuthini lo mntana lo umntana sengiyenzile lo muntu lo kumele akhuluma iqiniso kuyimanje ukuthi
uma isista uthi umntwana akuso wakhe so njengoba akhuluma so mina nengiforced ukuthi athi umntanakho or umntana kusomntanakho bengekho ngithola and then akhona iprove ona my brother. So wena ngicela umtshele lento le esizele lana umtshele ukuthi okay fine mawufuna ukuthi ava endlini mara fanda kusenza i-DNA test angithi usikhombe nala maphepha wakho futhi mara in the meantime senza i-DNA test yezo mfethu man ukuze le nkinga nami ngikwazi ukuzicabanga kahle. Yes. Ngicela yena na nephasela lakhe bangiphumela kwami bangiphumela kwami Ngeke. Anyeke yenzeke lo. Anyeke yenzeke masisi. Anyeke. Okay fine. Umlindo yena udlelwe iblessa mina ngidlele umalume wami akasebenzi. Anyeke. Akasebenzi umalume wami. Mara ungidlele mina ngiyasebenza. Umlindo udlelwe iblessa elanele Mercedes mina wamalume akasebenzi. Uphuza utshwala every day lesi sivula amathanga. My sister okay azizwane la ne ngikubuza futhi kokugcina manje ushosho ukuthi umntwana mara wayemele athi mina ngithathele izinto zami ngiphume. Okay sitshela iqiniso ke my sister mongafuna ukuhamba sitshela ke umntwana ka yeah malumakhe umntwana kamalumakhe yabona ukuthi bekakhuluma ivana my brother relax my sister ungamshayi ungabi vana 7 ufuna ngilapha urong already mara futhi usamela so Karabo mpinjam relax ngiyacaba ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu mara ngina 3 years ngithenga ama pampers 3 years ngithenga ama pampers mpinjam ukhuleka uthi ngicela relax every day ngicela relax wena my sister mega shaya la akushayeleni my sister angithi sizolungisa ulungisa my brother ngamshaya mpinjam relax mpinjam my sister pheka ke ngicela ungitshele my sister kanti yini manje shaya Karabo wena uthandi yabona wena into engizokwenzela yona angeke uvele endabeni angeke uvele endabeni uzovela kufilini ngiceda ngawo umalume wakhe una something to show kanjani my sister umalume wakhe una something to show kanjani umuntu ogreat usho ukuthini usho ukuthi my brother induku yakhe ayisebenzi lex ungamhleki my sister usho ukuthini usho ukuthi my brother ayisebenzi uyangiprofesa mina induku yami ayisebenzi or ayisebenzi ayisebenzi Karabo yeah ayisebenzi kwabanye yasebenza man kwabanye yasebenza usho kanje my sister usho kanje yeah ngisho so my brother yini ushanga ushukela mpinjamo orgenza kwabanye yasebenza lo mazi okay bafethu asenze so my sister singayidonsisi singayisi kude ne asambeni manje mpinjamo ne siyeni lapha endlini sithole nama DNA test nathi ngiyutshelile ama DNA test akusuwakho mntana akusuwakhe there's no need ukuthi senze DNA test manje my sister mina ngizothatha izinto zami yeah okay ngicela ungitshele ngoba nakini bakulalisa toilet uyohlala hayi ngizolala khona e-toilet okay my sister mina umbuzo wami uyiwani ukuthi kufike kanjani wona ukuthi wena nomalume nize nifike kule stage long story yeah my brother yini bekabuya endlini akhamisa lale kuphela angisistakwa yena istakwa yasebenza my brother yasebenza ulokondlana nento lokho imbiza ngobaba la and akusubaba right Yazi mfethu lento angenza yona ibhlungu kanjani mfethu mpintshami ngiunderstand ibhlungu mpintshami ngicela umele ngayi ungamsondeli kakhulu angithola ngoba manje ngiyabona uchargile manje my sister njengoba iso indaba awukhalela ukuthi ucolise nyana ku my brother ungikhombile ukuthi umuntu onjani yabo ukhombile mara na wrong my sister wrong yes wrong akashintsha bora beka wrong ne mara like not so why ama camera for in mara my sister ungangitshela ukuthi okay Karabo bozoyithola iqiniso ungayisho ukuthi okay Karabo so ngitshele vele maya ama camera athiyami uma sister ngathi ucwele ukulwa kakhulu mfethu mina ngicela umtshele amazwi wakho awokugcina ceda sivaye mfethu because sesitholile ivara ngithi
sitholile ivar atlakhe impintshama atlakhe impintshama mntanami ungimele mtshele amazwi wakho awokugcina itsayela uphuma kuwo ukuthi umtshele ukuthina ngithi ivar into esize la sesitholile sekuphuma kuwo ukuthi umtshele ukuthina or mawungena next mina ngingayivala ngikuvalele yona sami impintshama angiyakuzonda mfethu uyamzona and mangithenga imoto ubheke left and right bathi uzoyithenga imoto sebenza mina ngifana nalento engimithisile ayisebenzi right iyofa ngasikudala la ilingana nobaba lento leya right umnandi angithi uhlulekile angithi wena yo yeah okay my sister siyabonga isikhathi sakho ne mara just advise nyana before samba iRich Nation TV ithi ku lento yenzile ibhlungu ne akumama ukrend akumelanga ukuthi uchuna into especially ngeuncle lakhe mara ngafuna ukwazi ubele angibizela ama camera exactly so like yini nayiproof mara ke mamela ukuthi iRich Nation TV ithi whatever oyenza la emhlabeni izobuya kuwe yangithola my sister njengoba umenze so my sister now my brother nawe izokuthola so ngiyacela whatever you do kulomhlaba lo ucabangele kusasa ukuthi kusasa kuzenzakala angithiwa kanjalo siyacela my sister siyabonga yo my brother ngicela simele ngayimfethu utshela nalo malume ahambe lapha kwami lapha aphume nento zakhe lapha kwami ngiyanqenyisa kanti niyaphephana la atlakhe impintshama yabona mfethu situation ibhlungu but mfethu njengeRich Nation TV sizamile ngithola sizamile konke okusemandleni but it is what it is impintshama mara mina into engijabulisayo ukuthi sikhonele ukufika la sikhulume naye agcina azabhodla ukuthini umntwana vele lento leyo ekhulumayo umntwana kuso wakhe ngithola so mfethu ngiyazi ukuthi kubhlungu enhlizweni mara thina njengeRich Nation TV sizokuzamela icounseling so that ube grand ubuyisa amandla ubuyise ingcondo grand urefresh ngithola otherwise mfethu ngifuna utshela babukeli lapha emakhaya ukuthi isiponsor sethu sikuphathe kanjani mfethu ningijabulisile wafethu at least ngikwazile ukuthola iqiniso ngoba mangikhuluma kahle akangizwa lo muntu nami nizibonele na ukuthi nizibonele ukuthi nedolo yalibeka entamini akadlala sikhuluma nje angangishaya ngisuka la mara ngiyabonga bafethu ningisizile at least le mali yamapampers sengiyokwazi ukuthenga utshwala hayi fela sibonge mfethu comela lapha esayidini ngikhuluma nababukeli mfethu ngeza lapha Mzansi bafethu nisibonele bafethu sifikile la emakasana izinto zalomhlaba bafethu kubhlungu mfethu abantu sibabona bahamba estradini sithi bayaphila hayi abaphili bafethu la ngaphandle ziyabuya bafethu amarufu amaningi afihla indaba eziningi la bafethu but anyways sina njengeRich Nation TV bafethu sifikile sizamile ukuthi simlungisele my brother kodwa usitshelile ivaru my sister ngithola so kubhlungu mara my brother semenzele icounseling and then sobona bafethu nomphakathi sophumile lana sebafuna ukuklapana lapha ngabantu bafethu iRich Nation TV bafethu njengenjwayelo ngendawo insana nonke lapha emakhaya cha